Hello guys, welcome back to our channel and welcome back to another video. This is a special video. Nebenta kan nam special pada kenjok ke seka. Apa dah subscribers? The perlok kublechi bon wada kerchan PE nado sedang igagani YouTube channel hado kata. Kata upai cua kata ke special video. Icha mandi man kut ko. Lechan, lebih mi, mau yak sud mi mau. Hopa, ngaku apa man chat upau nam de. We kwa ale chat hadan sindia dance. Tidak sang ado kata te, karwan sang endong gai mes te. Eto pipa ngaku apa te thong de. Tang ceskur merap mi te, ak terang ngecai tem ram sap. Timi, ngadang emokat merta, le pau kenta kre ocesingi. Karena me ite dan India, kum snyau rap snyau sap. Heu pa ka man te. Ye mo kre le pau ta singi. How are so ta singi wan. Skikio, mboy betai me nga. Dia lah cecur me. Coba percang ga, boleh tebet sang ga. Tok bet kap ya. Scam. Ikrum itu. Chathur pa. Chachur mim to char mi. Udah ang ham cho char nala. Msnap thu mi. Snya apa? Kini to kan last warning mi. Tang ladang cham sesen. Pemi me ne yung. Smart chachur mi. Yo lai lum gedan mi. Apa? Kemana yang berbeda kau kira ini dan. Oh, satu lah sudah teh, kejam. Scam. Oh, scam. Scam. Mi pelut kau mi ni. Pa, you know what? I quit. Dah cut dah, hangat lepas krebi. Bahau me ya. Goodbye.
Come on Mi. Apa mak? Itu blek ya. Mak Mi. Adi. Dah parlau kebelah cibon yo dapat ke hadu ukut kini ke video ngai jan desna tu ka yimut ko mem ka mem patai Aste. Ledem snau tu pika le ye pika pai bang sesen. Ngai jan hau arsen da snau tu pika. Te perlok ka te poi be direct to the point. parlau kebelah mem pisa cisen udah kercan pi hadu rupa kini ka ar pa ja subscribe ba kam tam ye ki like ki share kam ju ki comment song pi ki usna suk. Te perlok ki upai video yang kenam special kebelah cibon ublai kur kui pi kam jo le I udang ye cho I pemi cibon teli ki funny video but kam jo le ki short films. Te perlok dang em de kivi van ki chat video kwa pemi de kenam special. Te lo de em bu ha comment section I kita ki chat video kwa pemi te I dapat ki comment yang pi let not na ki funny wa ki short films. Nei pha ki funny wa ki short films de pon teli ha po channel ye pi check ki tum em dapat lut. Te scam dang em ong pi. Parlau kawan snya komen ni ud e bor em sin pi te tangap te he kebelah cibon icha mani ha ke next video.